Mwaramutse neza, muraho neza abakunzi b'Intare Official, mbifurije gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga aho muherereye hose, ariko ntibyambuza kumanza nashimira abakunzi b'Intare Official bakomeje kutwitaho bakadutera inkunga. Imana ikomeze ibahe umugisha aho bavanye, Imana yongere isubizeho inshuro magana n'amagana. Ndabakunda cyane, uwo mwumva kuri mikoro muranzi ni Clever Bemba. Reka nsuhuze umuvandimwe umupapa witwa Leonard uri muri Australia, nsuhuze abari muri Amerika, abari mu bihugu bigiye bitandukanye biri hanze ya Congo, abari muri Congo, abari muri bino bihugu duturanye muri East Africa, abari muri Afurika y'Iburengerazuba. Umuvandimwe witwa Peter ndagusuhuje, niba utari muri Cote d'Ivoire, muri Cameroon, abari muri Afurika y'Epfo n'abandi bose ndabashuhuje. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze mugire Imana n'amafaranga. Mukomeze no mudutere inkunga ku Intare Official kugira ngo n'ahandi tubashe kuhagera. Nimero niyo ngiyo muri gusanga kuri screen zanyu, ibarujwe kuri Dushime Gonzague. Ndabakunda cyane rero, ndaje kugira ngo mbahereze amakuru. M23 yakoze agashya kadasanzwe muri teritwari ya Masisi, aho yabashije kunetraliza no kwibasira ibirindiro byinshi bya Wazalendo muri iriya teritware. Abajenerali, abakoloneli n'abandi bagiye batandukanye muri teritwari ya Masisi bari kujya bagenda barusimbuka. Abo ni abari mu mutwe wa Wazalendo. Intare za Sarambwe zimaze guhusha benshi, turaza wenda tunababwire abakomeje kwigaragaza, twavuga ko ari abasenyeri de guerre, ariko Intare za Sarambwe ziri kubegera nk'uko mwagiye mubibona, abenshi bagiye bafatwa kwa mikono. Alliance Fleuve Congo M23 yagize icyo itangaza ku nama yabereye mu Bufaransa, uburyo Ubufaransa butanga itegeko ryo kugira ngo ikibuga cy'indege cya Goma kibashe gufungurwa, ariko ukabona ko Intare za Sarambwe cyangwa Alliance Fleuve Congo ko bo icyo kintu batagikozwa, cyo kugira ngo bagendere ku mategeko ya biriya bihugu twakwita ko bikomeye. Biriya bihugu ntabwo ari byo bizubaka Congo, biriya bihugu ntabwo ari byo bizacyura abakongomani, kandi ziriya ndege bashaka kugira ngo zigwe kuri kiriya kibuga cy'indege cya Goma ntabwo arizo zigomba kuzana abatahutse bari kuva mu nkambi zigiye zitandukanye. Ibyo nabyo turaza tubirebere hamwe, ubuyobozi bwa M23 icyo bwabashije kubivugaho. Amakuru yacu rero ni menshi kuko turaza tugaragaze ku mirwano muri teritwari ya Masisi. Uvira byitwaye gute? Mutere rero udutebe twanyu, ufungure telefone zanyu, mujye kuri televiziyo n'ubundi mudukurikirane. Ngaho rero amakuru twayazanye. Reka ntangire hano muri Goma. Muri iki gitondo abaturage bagiye kubyuka basanga harimo couvre-feu idasanzwe. Couvre-feu ni couvre-feu bouclage yo gushakisha intwaro n'abarwanyi ndetse na babandi bahungabanya umutekano muri uno mujyi wa Goma. Ni muri Mikeno ndetse na Ndoke, ni muri quartier Ndosho. Abantu bazara kuri Mikeno za Rwasama, za ubona yuko ariho hantu ho Intare za Sarambwe n'igipolisi cy'Intare za Sarambwe bita Police Revolutionnaire Congolaise, PRC, Police Revolutionnaire Congolaise, babyutse bakora imikwabo yo gushakisha ibisambo, abajura n'abandi ubona ko bibasira umujyi wa Goma mu bijyanye no guhungabanya umutekano w'abaturage hano mu mujyi wa Goma. Imirwano rero irakomeje muri teritware ya Masisi, teritware ya Rucuro, ariko ni ibintu navuga ko byoroshye kuko n'Intare za Sarambwe naho zimeze nk'iziri gukora muri ziri gukora amacouvre-feu muri ariya mashyamba ya hariya
ubwo bo bakomeza kwihishahisha ariko bagahungabanya umutekano w'abaturage. Intare za Saramwe ziti ibingibi ntabwo tuzabyihanganira, biba ngombwa yuko batangira amakuvurefe mu mashyamba yegera hariya za Tongo, amashyamba yegera hariya za Kazaroho murabizi ko niho abitwa ba Sirikove. Andi makuru akavuga ko na Omega ashobora kuba ari muri mashyamba ya za Kazaroho, ubona yuko nawe ubwe ko intare za Sarambwe koko zikomeje kumukorera icyo nakwita operasiyo zo kumuhiga n'abarwanyi be, ubona yuko intare za Sarambwe rwose ibintu zibirimo neza, kandi ko ibintu ziri kubikora mu buryo bwa kinyamwuga. Reka turebere hamwe uko byitwaye n'ubundi hano muri teritwari ya Masisi. M23 yakoze ibidasanzwe, ivugutira umuti ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu duce turi muri teritwari ya Masisi. Ni imirwano hagati y'umutwe wa M23 n'ihuriro y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo mu gace ka Ndete. Agace ka Ndete ni agace kakunze kuberamo imirwano, rimwe intare za Saramwe zikagafata ubundi zikongera zikakivanamo, ubona yuko n'ubundi gakomeje kuberamo imirwano. Ariko intare za Sarambwe zongeye gukubita, zirashwanyaguza, ziramenagura aba Wazalendo FARDC bari baje hariya muri kariya gace ka Ntete. Muri iyi mirwano yahereye ku munsi w'ejo kuwa kane tariki 30 z'ukwezi kwa 10, aho byarangiye uruhande rwa leta ruyabangiye ingata ruhungira mu bindi bice. Amakuru aturuka ahabera imirwano agaragaza ko uyu mutwe wa M23 wabohoje kariya gace nyuma yo kugaba igitero gitunguranye kuri iriya huriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Aya makuru akomeza avuga ko usibye kuba M23 yafashe Ndete, iyi mirwano yo kuyifata yanasize abarwana ku ruhande rwa leta babarirwa muri 17 bahitanwa nayo. Kariya ni agace rero Ndete irimo Mayimayi APSLS abo bayoborwa n'uriya mu general autoproclamé witwa Kambuzi. Hari abarwanyi baturutse kwa general Mutayomba, hari abarwanyi bari kumwe n'uriya Gentil Tungane, hari abarwanyi bari kumwe n'uwitwa Kanaume, Colonel Kanaume ukomoka hariya za Karongi, n'abandi aribo bari kuri kariya gace ko M23 yafashe, ariko atari ubwa mbere kaberemo imirwano. Ari agace kamaze igihe kaberamo imirwano, intare za Saramwe zikagafata ubundi zikakongera zikakavamo. Ndete ni agace gahuriramo n'inzira, ni agace karimo inzira nyinshi zihuza ibice bigiye bitandukanye, gahuza uduce two muri Oso Banyungu, donc ni muri ya groupement muri secteur Oso Banyungu, n'agace ka Ufamandu ya kabiri, hose ni muri teritwari ya Masisi. Ni mu gihe kandi kariya ariko gace ubundi gafasheho Ndete, gafasheho secteur Oso Banyungu, donc groupement Banyungu, groupement Ufamandu kakaza kagafata no kuri groupement ya Walowa Yungu muri Warikare. Kakaba gafite n'utundi duce n'ubundi bigiye bihuriyeho, ubona ko ari aho twavuga ko ari agace kameze nka rompwe. No wakwambuka kujya muri Walowa Yungu harimo FARDC, Wazalendo bari abayobowe na Mutayomba. Wakwambuka muri Ufamandu ukasanga bo kwa Kigingi, kwa Delta no kwa Bamatata. Wagaruka hino muri Oso Banyungu ugasangamo ko harimo abarwanyi bo muri APSLS. Nuko ngo rero intare za Sarambwe zabakuye muri ako gace zibakubita incuro, ndetse ababarirwa muri 17 bo muri iriya mitwe babashije kuhasiga agatwe. Hangaha rero iyo kuba M23 yamaze gufata kariya gace ka Ndete bitanga avantage
izo avantage itangwa ni iyi ngiyi. Reka nyibwire abakunzi b'Intare Official n'abandi basaza wenda badukurikirana bazi biriya bice, wenda nabo muri komenti zanyu zirakenewe kugira ngo namwe mugire icyo mubivugaho, abafite icyo bandusha, kuko hari abasaza wenda banahatembereye kundusha, wenda nubwo njye njya mpagera muri no minsi. Mama 23 gufata agace biyiha amahirwe yo gukomeza, ikaba yafata n'utundi duce nka Kimua, Ndoto na Busurungi. Kamabwiza ukuri, Ndoto, Kimua na Busurungi ni ibice by'ingenzi biri muri teritware ya Warikare. Ubona ko intare za Sarambwe rwose mu gihe zamaze gufata kara gace kandete ko kwinjira hariya bizabyorohera. Ntimube nka babandi rero basengaga bagahanura ibinyoma bo muri FDLR, ahubwo abasenga mwese aho muherereye musengera intare za Sarambwe, musengera amadubu, nimukomeze musenge, ubundi intare za Sarambwe zikomeze kwa advancinga no gukomeza kurengera abaturage, n'ubundi bakomeza kurengera abaturage bakomeje kwicwa no kugirirwa nabi na ririya huriro ririmo FDLR, Wazalendo na Mayimayi n'indi mitwe n'ubundi ubona ifatanyije na leta, harimo ziranterahamwe z'abarundi, imbonerakure n'abandi baje bagamije kugira ngo bice abaturage b'inzirakarengane. Abaturage b'inzirakarengane bakomeze barwanirwe, kandi namwe mukomeze mubyiteho, musengere intare za Sarambwe, muzitere inkunga mu bishoboka byose, abana bo kugira ngo birirwa mu nzoga no mu bindi biyobyabwenge, ahubwo begera intare za Sarambwe bafatanye nabo urugamba rwo kwibohoza, urugamba rwo kwikura mu kaga kagiye gashyirwamo na gisegeti. Ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 MRDP twirwaneho hari icyo baje gutangaza n'ubundi ku bijyanye n'ibyo Amerika Ubufaransa bwabashije gutangaza ku bijyanye n'ibyo ikibuga cy'indege cya hano mu mujyi wa Goma uburyo cyafungurwa. Sinzi ko Ubufaransa cyangwa biriya bihugu tuvuga ko ari bikomeye ari byo bizatwubakira Kongo yacu. Kongo yacu nitwe tugomba kuyiyubakira, nitwebwe tugomba kumenya uburyo ibibazo by'abakongomani ibyo batabonye mbere, sinzi ko baraza kubibona ku kibuga cy'indege cya Goma, kuko bo bari ku nyungu zabo kugira ngo indege zabo zibashe kuzana ibyo bazana, ntabwo bari ku inyungu z'abakongomani. Ni ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 MRDP twirwaneho irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, ryamaganye Ubufaransa bwayisabaga gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Nibyo turabizi, ikibuga cy'indege cya Goma natwe abakongomani kiradukenesheje, turakennye kubera kiriya kibuga cy'indege gifunze, ariko noneho ingaruka zabamo mu gufungura kiriya kibuga cy'indege zaba ari izihe? Ni mu nama yabereye i Paris, Ubufaransa, ahari ejo bundi kuwa kane, yego nejo kuwa kane tariki 30 z'ukwezi kwa 10, igamije gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuki Ubufaransa nibwo se buzayishakira amahoro, cyangwa abakongomani nibo bazashakisha amahoro iwabo? Bashobora kudufasha nibyo, ariko amahoro ni twebwe ubwacu dushobora kuyishakira, ni twebwe ubwacu dushobora kumenya ngo amahoro twayabonye cyangwa twayabuze. Niyo byanarangiye isabye Alliance Fleuve Congo 23 gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Uyu mutwe wa 23 MRDP Alliance Fleuve Congo binyuze ku muhuzabikorwa wayo mukuru Corneille Nangaa yavuze ko
batarebwa n'ubusabe bwo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, ndetse avuga ko batangajwe n'itangazo ry'i Paris ryo mu Bufaransa ryasohotse nyuma y'inama igamije amahoro mu karere, aho yabasabaga gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Yari inama se yo gufungura ikibuga cy'indege? None se ikibuga cy'indege nicyo kizana amahoro? Njye ndabyemeza ko ikibuga cy'indege cyateje n'ibyo ubukene mu baturage bamwe na bamwe, ariko gishobora kunyuraho ibindi bikoresho bishobora kwangiriza, bishobora gusenya umujyi wa Goma, ndetse bishobora gusenya Alliance Fleuve Congo biturutse kuri kiriya kibuga cy'indege. Mu gihe baba bagifunguye, bishobora kuzana izindi ngaruka ziruta izo ubukene, ziruta izo guverinoma Kinshasa yateje zo gufunga amabanke. Umuvugizi yavuze ko ntawe ukwiye kuvuga ibyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma mu gihe teritwari ya Walikale, Masisi, Lubero muri Kivu ya ruguru, muri teritwari za Fizi, Minembwe, Walungu n'izindi muri Kivu y'Amajyepfo zikomeje kugabwaho, kuraswaho n'indege ya Kongo. Ikintu tucyumve. Kandi ibyo bitero bikibasira abasivile, inganda, ibiraro n'ibibuga by'indege bito. Reka mbabwize ukuri, abaturage bakomeje kwicwa n'ibitero by'indege, inganda zikomeje kwibasirwa, ibiraro, ibitaro, amashuri n'ibindi bikorwa remezo bikomeje kwibasirwa n'indege za guverinoma ya Kinshasa baza kugaba ibitero mu baturage b'abasivile. Barangiza Ubufaransa bukaza gutegeka ngo guverinoma ngo Alliance Fleuve Congo ngo nifungure ikibuga cy'indege. Ibi bintu ntabwo bishoboka bavandimwe, nshuti z'Intare Official, ibi bintu ntabwo bishoboka. Yavuze ko ibyo gufungura kiriya kibuga cy'indege bitazaza mbere y'ibibazo abaturage babujijwe uburenganzira bwabo kubitsa no kubikuza amafaranga yabo kubera banki zafunzwe na Gisegeti Kirombo. Ikindi ni uko leta yafunze ikirere mu bice bigenzurwa na Alliance Fleuve Congo mu buryo n'ibikorwa byo gutabara abasivili hakoreshejwe indege bidashoboka. Muribuka hari indege y'imiryango mpuzamahanga yagiye ku kibuga cy'indege cya Minembwe iza kuraswa, kandi yari ijyanye imiti n'ibindi bikoresho. Yari indege ya Croix Rouge, yarashwe na Kinshasa bakoresheje drone. Kuki bashaka kugira ngo indege zize? Ibyo ni ukugira ngo abaturage babashe kubihomberamo. Yanakomeje avuga ko ibice byose bigenzurwa na Alliance Fleuve Congo abaturage bafite umutekano, anerekana ko ibice birimo igisirikare cya FARDC, birimo Wazalendo n'Abarundi, ko abaturage bakomeje kwicwa umusubirizo. Yanavuze kandi ko Alliance Fleuve Congo M23 MRDP ishyigikiye amahoro, asaba Ubufaransa n'umuryango mpuzamahanga, imiryango mpuzamahanga ndetse na za Union Européenne gushyigikira ibiganiro bibera i Doha muri Katari kugira ngo haboneke igisubizo cy'ibibazo Kongo ifite. Alliance Fleuve Congo M23 yafashe ikibuga cy'indege cya Goma mu mpera z'ukwezi kwa mbere, hari ku itariki 27 uyu mwaka, nyuma y'imirwano ikomeye hagati y'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ifata n'umujyi wa Goma ndetse iza no gufata umujyi wa Bukavu. Ubu ngubu ubona ko abambari ba FARDC, abakorana na FARDC, Etat Major 34e na 33e Regio, imwe iri gukorera Uvira, indi igakorera Beni. Aho ngaho naho ahubwo ubona ko M23 Alliance Fleuve Congo icyo ishaka ari ukugira ngo na biriya bice n'ubundi bitari byabohozwa
intare za Sarambwe zibaje kubibohoza, umutekano wongere ugaruke nk'uko byari bisanzwe. Urumva yuko intare za Sarambwe akazi ziri kugakora neza. Nababwiye yuko ndibuza kuza kuvuga kuri bariya abajenerali bo muri za Wazalendo tuvuga ko bakomeje guhungabanya umutekano, abakibarizwa muri teritwari ya Masisi na teritwari ya Rucuro. Abo ngabo ni bande? Abo twakwita ngo ni abasenyeri de guerre. Ndaza kuvuga muri make amazina yabo naho bagiye baherereye. Reka duhere muri Bashari Kayembe. Muri Bashari Kayembe ni abarwanyi bakibarizwa muri Bashari Kayembe, kuko uduce twose ma 23 iradufite 100%. Reka tujye muri Bashari Mokoto, aho ni muri teritwari ya Masisi, muri sheferi ya Bashari. Hari abajenerali aba autoproclame ariko bibumbiye mu mitwe 3. Iyo mitwe 3 ya Wazalendo, wenda turaza tuvugaho na FDLR uko ihari. Turaza muri Bashari Mokoto, uwo twavuga ukomeye ufite n'abarwanyi benshi ni uwitwa General autoproclame Jean Marie Bonane. Akaza kugira twayisiwe nawe umujenerali ariko we w'umu FDLR ni interahamwe bamwita Inyasi Sauli Dunia. Dunia Sauli ni amazina yagiye yiyita biturukanye no kugira ngo yigire umukongomani, ariko General autoproclame Jean Marie Bonane we ni umukongomani. Akaza kugira abarwanyi bamufasha, twavuga nk'uwitwa Mugisha Mike Juliet. Akaza kugira Kavumbi, nawe ni generali, we bamufata ngo ni umujyanama mukuru. Hakaza uwitwa Apollo Abraham wiyita ko ari chef de localité, nawe waruhushijwe ejo bundi. Inyasi nawe arahushwa. Uwitwa Mugisha wa Mike Juliet nawe yarahushijwe. Hari uwitwa Nyange nawe yarahushijwe. Bigira abagabo we ni umunyabwoba, we nta n'amakuru ye yumfite ahaherereye. Hakaza undi mujenerali nawe bamaze gushiraho ufite YNCD, niba ari ngo nawe ni umutwe uyobowe n'uwitwa Kagiri, General autoproclame Kagiri, wabanaga n'uriya Hakiza alias Mulonda. Abana n'uwitwa Gentil Tungane. Gentil Tungane yagiye mu gice cye n'ari twayisi, akaba nawe ari we usigariye muri kiriya gice kiri muri Bashari Mokoto, agace ko hasi iyo hasi, ari kumwe n'abitwa ba Munguyiko na ba Piloto aribo bajyana mu bakuru, kuko witwa Gasaga yamaze kwiripotinga aza muri 23 azana na bariya bahakiza. Hakaza APSLS iyobowe na Janvier Karayiri, nawe ukibarizwa hariya muri biriya bice bya za Rukweti n'uriya musozi wa za Sinayi. Hakaza umu FDLR witwa Omar ubana n'uwitwa Kigozi, no bari gukorera muri kiriya gice gifashe kuri Oso Banyungu na Rukweti bari kuza, ariko igice cyari kiri hafi ya za Miyanja barakubiswe barahondagurwa. Hakaza noneho FDLR iri kwihembe, hafi yo kwihembe, umwe umwe igikoramo amaoperasiyo, ariko nayo iri kumwe na Jean Marie Bonane. Turagendana neza, abo nibo bahari. Hakurya rero muri teritware ya Rucuro, muri sheferi ya Bwito, niho hakibarizwa bamwe bake, ariko nababwiye yuko uriya Dominique Ndaruhutse bari bamupangiye, sinzi icyo yari yapfuye na zira FDLR, bamupangira kumuha uburozi. Uburozi araburya, ariko aza kumenya aho ubwo burozi bwaturutse. Iri kugendana neza. Amaze kumenya aho ubwo burozi bwaturutse, uwo wari wabuzanye bose barabafashe barabica. Bishe abantu 6 bavuga ko ari bo bazanye uburozi buvuye muri FDLR bwo guhereza Dominique Ndaruhutse. Urabyumva neza? Ubwo rero CMC ya Dominique Ndaruhutse bamaze kwihuza n'uwitwa Defenderi nawe ni nagatera hamwe, nibo
bakirimo hariya na FDLR foka, kuko hari abitwaga ba gadi bamaze kwigumura bava kuri ba defanderi, bamaze kwinjira mu gice cya Walikale, kuko ngo hariho training wazalendo bari kujya gukorera Kisangani. Hari abana bitwa bavuka ariya za Nyakariba, nabo ngabo ba gadi n'abandi bagiye muri izo training yo za Kisangani, ko bagiye kwiga. Ubona ko ari ya propaganda ya guverinoma ya Kinshasa. Hariya rero muri teritware ya Masisi n'ubundi muri kiriya gice kira za Ufamandu, doke muri secteur Katoyi, naho hari abarwanyi twavuga bakirimo, abitwa ba Kigingi, abitwa ba Delta, nibo bakibarizwamo. Abo kwa Macanobo ntabwo bagihari. Ubona yuko nabo ubwabo ko hasigaye harimo imbaraga zabo nkeya, ubona ko ari nke cyane rwose. Ubona ko nta mbaraga bagifite zo kuvuga ngo bahangana na M23. Bakunzi b'Intare Official rero, reka mbifuriza gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo. Reka mabwira ko amakuru n'ubundi ku Ntare ari akagaruka. Reka tuyakurikirane n'ubundi mu kanya, tuze tubahereze n'andi uko byitwaye no mu bindi bice. Reka mbifuriza gukomeza kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Ariko mukomeze mudutera inkunga, mukore na subscribe. Ciao ciao.